salvatu le nei aso whareile I se whaupoponga fo I o tala mai Australia le Radio Samoa. O se whaalawe tau ta avale tū ngāna tūre mai wa mari waise tala wau ma tau whia I le wharamai le isi to atolu ina ua la vea le ta avale na malanga I sa tūri leo leo le tu mātua New South Wales. Wala wane leo leo I Barroway Road I Narromine I le pōna pō ona uri pote se pampenisini wa ngau ia. E to a whātala wau ta waina maina so sora e se mai rea no fuanga I se ta avale na mau atu e leo le tusa mara se 5 kilomita le tu sa sae o Ningan I le Mitchell Highway I le pavea o po le te o se fururua. Whai ai tu ringa ma leo ma la vea I ma le ta avale tala wau ia I le whai tu o Burke po o le afo le tasi I le pavea o. Ma diu le tamata la wau se furu fitu tau sanga I le no fuanga na tupu ai le whaalawe a o leisi to atoru na ave umai le wharamai. E tinga aina leisi se furu toru tau sanga a wa whaasoro manuia leisi se furu ono tau sanga ma le tamatiti se furu whātau sanga na ave le wharamai o tamaiti sini e whaisi tu ngā o manuanga. Ulo o whaanga soro nei le su e suenga I lea whaalawe. Wa tuina mai sa lapata inga e whaatatau le whaamai o le misela I te tono Victoria ina ua whaamaonia isi tangata e to orua ua a fia I merepone. Whai mai e to a walu rātou wa a fia le stete tanu mai le amatango le tausanga ma ua whaeroa le sui ma le soifua maranoina o ila ua a fia nei e le imalanga tarua nei I fafo ma e leo iei fo ini so otanga I nisi na a fia mua. Whai mai le soifua maranoina le tūlea e ilo ai ua pepesi le whaamai I le community. Ngo tuina la le soifua maloloina le risi o no fuanga na anga ia ila ua ia to lua ua afia I se teimi ele I mamau atu ina ia sira fia e tangata no fuanga e ono a afia ne ai masiaki po ia ini aunga o le misela e vavetele lona pepesi. Ua whaino mai I ripoti le fola le Medibank I le vasa neilo lātou to e whaafo iane o le isi se lau ono 10 miliona I ana pāanga I le tausanga nei o se vaenga lea o se tasi o ana Paul Kalame. Nono winga o pāanga le Medibank e mawhaio na mauane le 5 anga I le se lau toru 10 tala Australia e anga wa ai mo whainga whaavae tau le soifua maloloina. Pai mai o le a whaafsota ia lava le Medibank tangata o lo o anga waa ia whaamanuianga. O le nei tau mo whainga e pēna whaeroa le 9 News, o lo whaatupe mai lalo tupe whaasao le au unanga I le teimira COVID se funmareiwa. Taru mai le teimira COVID wa fo ina I le Medibank, se vai ngā tupe se lau onus piliona e peso soni ai. O le whaai unga o se tema te tau o na mawai I e peimeni. O lo I se tūlanga tinga ina se talabou se fulu walu tausanga le wali putia na tui e le tangata se iturou I woi o se pitonu I New South Wales ma ua pu e leo se isi e luas fulu whātausanga le matua o se alii. O le Central Coast tu poi le whalalave whai mai leo na oso whai ai lea talabou I se whale I woi po le afole I le pōna pō. Na ave atu le na awhia le wharema I Gosport mō tong fitinga ma lo tau whia I se tūlanga tinga ina. O le ua mōria e rua sūwhātau sanga na pu e leo I Point Clare, ma ave ai le ofisa o leo I Gosford. Whai mai mō le teminei e leini mōrianga ua whaia I le mataupu a lo ngā lulue leo I le whaia o suenga. Ma le tala muri, o se urungari I mai me le pone le ua malo I le tolu se 10 miliona o le Powerball, I le pōna pō ma ua la whairua le ofisa o le ta'alonga, o se miti na whaina mafuai na la whiriwhiria numera na malo, mai na o la ua le pepa malo I le se I le pōna pō. Pā matala le tamao le ainga na miti numera ia na sau I le sei, ma e toi malo fo I la pepa I le whailonga lua, e mauai le au whainga a toi tolu se 10 miliona, whasa lau whasa furu wafe fitu se lau 5 se furu walutala au Australia. Mo ia whairua le ofisa le roto le telefoni au pito siri leo lo naolanga I le vidi ato le ofisa e whairua atu I a teia o ia ua malo I lea whailonga tele. O le pepa na malo na whaatau I runga o penga ta whailangi a le taa longa le loto. Ia o tala nāre Radio Samoa mo lau whaafonga mai le nei fo I Aspareile, wha mai ato e fo I le tautua le nei vai aso se iau di atu le vai aso fau manuia tele le whai ungo le vai aso wha soi foia.